genda cyari number 1 Kansas. It's known for tornadoes and lost little girls, but ati numujyi uzwiho kubizamo inkubi z'imiyaga cyane ndetse n'utwana tw'udukobwa tukiri duto. Gusa hari ibindi birenze bihari. For example, umujyi wacu n'urugero. The most unique roadside attractions. Umujyi wacu n'ufite ibintu bikurura abantu biri ku ruhande rw'umuhanda bituma abantu benshi badusura. Mother and daughter you're looking. Uwo mujyi wacu bawusura harimo mama n'umwana bari muri iyi modoka bawusuye. Ni umujyi witwa Kansas. Amapampe banje bari ndabasuhuje. We. What? Ikisi. Honey, let's make this. Wa mwana reka n'urugendo rutumirwa neza. We went on a road trip. Uperuka ryari kujya mu nzira nkuko. Dad. Kuva papa yapfa. Yeah, that's right. Yeah, ibyo nibyo. Remember that RV we Uribuka ya RV twakodeshe n'ubwoko bw'imodoka biri n'abantu bajyana. Just because he's gone doesn't mean we need to move. Umva kuba papa yarapfuye ntabwo bisobanuye ko tudafite kwimuka ariko. Wa mwana biragoye. Yakana. Do. Bari mu nzira bagenda. Yibonye ahantu haritse ball of twine. Hey, how about we stretch our legs? Resa mwana twavuye mu modoka tukaba tunanura amaguru n'iki dutembera abonye umujyi uri hano hafi. Batubwiye ngo uyu mujyi ufite ibintu bikurura abashyitsi biri hafi y'umuhanda. Buryo umuntu aba ari mu muhanda agenda akabona hafi ngo hari ibihabera akaba yaza kureba. Wow, look at that. Yazana birani ibikireba. Uyu nundi mujyi batujyanye mu wa mbere tuvuyemo tubonye ibiwuberamo. Very funny. Iriya nzira sekeje. This is what people did before the internet. Ibi nibyo abantu bakoraga mbere ko internet iza. Can I help you? Nabafasha. No, we're fine. We're just Tumeze sawa? Tuje kureba iriya ball iri hano. Ball of twine. Ni ikintu nyine kidoze nk'imipira ariko kiba gikozwe n'ibintu by'ibyatsi n'ibishipiri. Muze rwose murebe ishema ryacu n'ibyishimo by'uyu mujyi. What do you think, young lady? Mwana muto uratekereza iki? Yambaye ekuteri. We, cyano. I'm gonna go. Njye mfite kugenda. Mwana Chona avuga amagambo menshi. An affinity for the ball. Abana benshi bashaka kubona uriya mupira rwose ni ikintu kimeze nk'igipira. I'm sure she'll enjoy her. Reka umwana agikora icyo gipira ari buze kucyishimira. Umwana akomeza imbere ngo agiye kureba icyo gipira. Dore igipira aje kureba. Mwana ni kinini shawo. Urakaza neza muri Francis. America's largest ball of twine. Uru rugo rwa Amerika rufite ball of twine nini rutizinda ariyo yingi ubona. It weighs almost 20,000. Ipima hafi amapaundi 20. 14 feet. Igapima feet 14 ni iki gitwine mubona hano. Modern marble, wound from sisal, or as our farmers called it, baler's twine. Abenshi babyita ngo ni baler's twine. Ordinary folks saw simple string. Abantu basanzwe babona nk'imigozi zirikanyirije. Ariko Mr. Clower we yebonyemo nk'ibintu bishoboka. A doting father created the bowl as a memorial. Umwana kuri ifoto imanitse hano, umugabo wakoze kino gipira kirana akakidoda, umwana we yasaga nk'aka kana kari hano. Umwana yibonye mu ifoto, kandi bwasuye umujyi uyu mugabo yarapfuye nakoze kino kintu kera. Ni bano. Hello? Mwana arabari harabo, ari kumva bavuga. Ni mundi mujyi. Umujyi abantu ngo bazi ubabo cya ball of twine kiza cyane. Yumva amajwi y'abana baseka. Yumva amajwi y'abana bavuga. Baseka hano. Ekuteri ze hari icyazikuruye. Dore ekuteri ze. Mwana kurikira ekuteri ze. Dore ekuteri ze. Dore ekuteri. Dore ekuteri. Hayiye ko. Ekuteri zinjiramo indani. Ibi ntabwo bisekeje. Ekuteri zo mwana twawe n'iki. Ngo buri mujyi ugira ibintu biwubamo byibanga abantu badakunze kuvuga ariko bijya byonguranwa bagate. Bavuga nyine bagata we nuzura muzi. Hakura nyine bavuga ati byibura umujyi wa Kigali ikintu nyaburanga kiwubamo haba moroki. Umuntu nyaburanga. No. Mwana rero dore muri cya gipira. Dore kiboko. Nyuma ye. Subira mindani. Yagasani. Mwana rero ari byamukuruye. Imigozi iramufata. Gaturare. Umwana bamwinjiza muri ball of twine. Gutyo. Twabuze umwana tubone ekuteri. So, where are you from? Nese uturuka he? Overland Park. Overland Park. Originally. Ndavuga wavukiye. Overland Park. Niho navukiye Overland Park. You speak really good English. Uvuga icyongereza cyiza. Well, I better get going. Urabizi ikiruta reka genda icyongereza mvuga se kirakuri. Nk'abantu iyo duhuye. No kuvuga ibyongereza byiza, ibifaransa byiza, iby'Espanyol n'ibiswahili. None se nyine none
Come on. Welcome to Francis, urakaza neza muri Francis, Kansas. America's largest ball of twine. urugo rwa Amerika rufite ball of twine nini kurusha izindi. umwana icyamumizi twakibonye ngo ni ikintu nyaburanga. It stands at 14 feet tall. Walker, a dose. ibyo bari kuvuga ni bya bindi umwana n'ubundi winjiramo byisubiramo. iki ni ikintu umugabo yaremenye agihayemo umwana w'impano. yabonye gutera abura umwana. Amelia, umwana dore ikimumizi ni ikiba mu wundi mujyi uri hafi aho. Amelia! Hey! Amelia! Amelia we! Cyabuze umwana, wabonye umwana wanjye asohoka marara? Wapuye ni Sheriff Wina. Umwana wanjye ariko yarari hano. Umugore dore ngarabura umwana. Dore ngo ziramwumiraho. Umwana wawe wabona yazerereye. Bimeze bite? Umugore atangira kuzenga. Umwana wanjye yareshyaga atya. Amelia, uyu mwana mwamubonyera niki. Amelia. Mama yatangiye guhamagara. Telefone y'umwana. Nimero nticamo. Amelia. Ikimutwaye ari muri ball of twine. Mama we! Bamusubisha indani. So what happened next? N'icyakurikiye yari yagiye. I was there. It couldn't have been Nari a mari minute. nta n'umunota byatwaye twara mubuze umwana. She just disappeared. Umwana yarabuze gutyo nyine He turamubura. acted like any mother would. Suzanne yakomeje kwitwara nk'uko ndemere kwitwara. Organize a search party. Comb through every single inch. Urabizi dutegure igikorwa cyo guhiga umwana wanjye muzana polisi. Ibyo si ngombwa. My daughter is missing. Mukobwa wanjye yabuze. Do you have children, Sheriff? Ufite abana Sheriff? Yes. Yego. No, nothing would stop me from finding her. Nta cyambuza guhagarika umwana wanjye. Help me look. Don't waste my time. Nimba utari bumfashe gushaka umwana wanjye unyangiriza iki? Just stay here. Basi bugumye hano akanya. Sibyo muri hano. An idea. New Projection Studio ikomeje gukora akazi mu Rwanda hose. Video utigeze ubona ahandi z'umwimerere zibarizwa muri New Projection Studio. Bafite abaproducer babigize umwuga batunganya video ukagira ngo izo video zakorewe mu ijuru. Izo video kandi ziba ziri ku rwego mpuzamahanga, ari zimwe zitambuka kuri YouTube channel yitwa Mr Vidani ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Udushaka waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0782248989. Umukiriya ni umwami muri New Projection Studio. Mama we! Mfite igitekerezo. Sheriff, mfite igitekerezo tugufasha ku mwana wawe ni mu mujyi wa Kansas. Uyu niwe Sheriff w'uyu mujyi. Nuko bakubwira ati Kigali Sheriff wayo. Uyu na Amelia yasiga message n'akana kiyabuze. Uriya mugore mwumvire. Ni umumama mwiza. Ntabwo ameze nkatwe. Tumukura mu nzira nk'ibisanzwe. Uriya mugore twamukoresha akazi ariko. Abapolisi yasanze bari kugambana ngo bamukoresha akazi abandi ngo tumukure mu nzira nk'uko dusanzwe tubigenza. Gukorekera ubwoba. Bamukure mu nzira batega ibisanzwe. So, Miss, I think Miss, a solution for you. ngufitiye igisubizo. Great, but Mu byubahiro byawe rero Sheriff. I think I'm gonna just look for my hair. Reka njye gushaka umukobwa wanjye ndi jyenyine. We've already found her. Umukobwa we twamubonye. She never left. Twasanze na ntarurige yigeze ajya. To understand, Ufite kutwumva. not just yours. Uriya mwana nta gaciro wawe gusa. Baramufata. Hey! Baramufata. Uriya mwana nta gaciro wawe gusa. Mundeke. Changed. Uriya mwana yahindutse. If we want to see her again, you're gonna have to change. Umukobwa niba ushaka kongera kumubona nawe ufite guhinduka. Yugasani. Sheriff arabanza agira atya. Agira atya yakuye mu kanwa. Yugasani do. Tangira kwihagamiza uri kuruka. Sheriff w'uyu mujyi. Akure ikintu nanone kibintu by'ibikoba by'ibishipiri. By'ibyatsi. For a minute. Ntabwo biri kubabaza birenze umunota umwe. Mumfashe ureba banze bamuhindure kugira ngo yongere kubona umukobwa we. Icyo bamuhayera ikiri kubyiniramo. Barakimutamika. Nyagasani. I know. Ndabizi. Yamize. Do. Ni ibintu by'imigozi. Arakimira. Ikoze mu bintu by'ibifuka. Araruma. Katurore. Mugore. Ku mutwe. Afande. Kubita ku maso ya Sheriff dore umubiri umeze nk'ari ibishipiri nukumushwanye guza kongera kiteranya. Nyagasani. Bano bantu muri uyu mujyi basanzwe. Bambwiye ngo kugira ngo ugire n'umukobwa wawe biragusaba nawe kuhinduka. Hari ibyo bari bamutamira.
byangiritse ni ibintu bimeze nk'ibiguzi yaje hano arihaga kitaragira kurinda apfuye kiracyari do arirutse do hariye koko do aho ye kiguzi kirano kiriteranye kirabyina bano bikanda urabizi umuryango w'umene uyu shwanye guza abagabo bameze nk'abakoze mu bigosi iyi ni indi leta tugiyemo ya Kansas muri za leta 50 zigize Amerika 50 states of Friday turi bigiye biziberamo inkuru buri leta ifite inkuru y'umwihariko umukobwa wanjye ari hehe Where is she? ari hehe Can't have her. ntabwo wamubona Sharifa amukata akaboko ye yagasani ye yagiye kubiguza arashwanye gusa dore Sharifa abantu ba hano bakoze mu magunira iyi leta tugiyemo abantu baho bakoze mu magunira gerageza unyumve They're all alone. barabana bose bari bonyine They just want friends. barashaka inshuti kuki We'd do anything for their happiness. dukora uko dushoboye kubw'ibyishimo by'abo bana rebe oya bakora uko bashoboye kubw'ibyishimo by'abo bana abantu bari hano hari ubuduha bwagiyeho umujyi wose umugore avayo bimeze bite mumfashe mu mujyi hagati uyu mujyi utuwe n'abandi abana bari bonyine kumbe dore abatuye umujyi baramuzengurutse hey vayo kuyu You know how kids are. abana uzi ukuntu baba bameze uri Sharifa Figured Amelia had wandered off. ubwo twamenya Kamelia yabuze Lucky for us, the whole town got involved. ni byiza umujyi wose wabigiye mutangira gufasha gushaka umwana kumbe dore uko byagenze ari kubeshya ngo umujyi wose wabigiyemo Taken over Suzana rwose yafashwe n'iterabwoba through the entire town. kubera ko uri umwana we yumvaga yakwica abantu bose batuye umujyi baramubeshyera mufate bari kubeshyira umugore uri hano The things we'll do for our children. urabizi nawe ibintu dukora ku bw'abana bacu bari kuganira beshya sinzi abari kubeshya umugore yaje hano abona ya ball of twine dore ngiyi Zana ari kumva amajwi y'abana mitanu umugore munsubize arashwanya gusa abantu barababara bose ngo abana babo bibera muri iki kintu ndetse abana babo bakeneye umuntu baganiriza umugore yaragiye ashwanyaguza ikirana amaraso aramutarukira wibuke abamo abana yaragiye aragishwanyaguza gatururi We all got involved, and together we have made the ball into what you see today. twese twashyize hamwe kugira ngo babone uko bameze uko uyu munsi bari hamwe ni abana turi abana bakibamo ni benshi batangira ku mukuru Nyagasani turabakibamo ni benshi abana benshi muri mugero bibere Mommy's coming. Amelia mama waraje umugore yinjira hano ashake mu mwana we do kugera hano Amelia akana do mwana wanjye kanguka akana ke kure bano harimo abandi bana bapfiriyemo baboreyemo imirambo y'abana Nyagasani kureba hakurya abona akana kari hano abona n'umwana we neza Mary arasa nk'umwana uri mu ifoto y'umuntu wakoze kino kibumbano kandi umuntu yagikoze kera ko ku kanya gitangira kongera kwidoda kirongera kiridoda mwana wanjye duciho yagerageje gusohoka do ziriri kwifunga ibiri kumukurura iki kintu ngo kirimo abana benshi abana bo muri uyu mujyi bose niho bajya oya katururi kubitano biranga do biranga asigara mindani muri ball of twine niho bari nini koko Sorry, honey. babarire mwana wanjye ni inkuru nanone ivugwa muri aka gace ka Kansas ariyo cya ball of twine gitwara abantu mama
Ma Amelia wumve You found me? wambonye mama yaje kumushaka Yes, sweetheart. yego mwana wanjye I did. nakubonye akana ikintu kirongera kirizinga neza cyitonze abakigezemo ntibakivamo ibi ni ibibera muri uyu mujyi urabona ko no muri uyu mujyi hashya harongera hakifunga nkaho nta cyabaye Amelia se mwigeze mubona The funny part, ikintu gisekeje rero I actually hadn't gone. Amelia burya nta naho yari yagiye The whole town upside umujyi wose twarawushatse ended up finding her exactly where she birangira mama w'umwana amusanze yari yamusize largest ball of twine muri cya twine cya kindi kinini together. icyo kintu nicyo cyongera guhuza abantu I'm so sorry, my dear. babarire mayidiya mufite irungu abana b'aba bantu bose baba muri iki kintu niho cyarabatwaye ababyeyi rero niyo mpamvu iki kintu bagikunda baza kugikoraho It was a heartwarming reunion. ewana ko hari ukongera guhura kwiza cyane Fullness. ibaza ibibi byari byabaye When everything was put right. yibaza uburyo twongeye kwishima ibintu bisubiye mu buryo I'm not sure. hakurikiye iki sinzi We're happily driving off to the next. nabonye uwo mugore n'umwana we batwara imodoka barongera basubira bavuye arabeshya kuki hari ibirego by'abantu byinshi cyane by'abantu bagiye baburira muri aka gace kanyu sherifu ari guhatwa ibibazo hari abantu benshi baza muri uyu mujyi bakabura bamirwa na kiriya kintu I assure you, we are the safest little town in Kansas. umujyi wacu niwo mujyi rwose utekanye muri Kansas yose We are all God-fearing family folk. Just cyane famiye zose zibaye muri uyu mujyi turi abantu batinya imana ba bantu nyine turakijijwe If you're family folk, then why are there no children in this town? nimba mwita nkaho muri famiye se abantu bose bari no kari imiryango gute nta bana baba muri uyu mujyi wanyu ni umujyi utajya ugaragaramo abana mwese muri ingumba sherifu waje nyine nuwaje kumukoresha iperereza ubwo ari muri ankete we've been talking tumaze umwanya tuganira all this time, and I'm realizing that you have not seen. ibaze ko tuganira iki gihe cyose akaba ariko menye ko utarabona iriya ball of twine tugenda ubanza uyiremo ikurura abantu Personal tour. reka ngiye nkwiyerekereze nyikujyaneho ubwo ni ukuvuga ngo sherifu uwo muntu wari uje gukora iperereza nawe abaza impamvu muri uyu mujyi n'abana babamo nibamugeza kuri iriya ball of twine irayita imumira niko muri uwo mujyi bigenda iyo uhageze ubaza ubusa kira kintu kirakumira uwo n'undi mujyi turebye 50 states of right tugiye mu gace bita Oregon dore hakurino Taxidermy is more than just a hobby. ati taxidermy irenze kuba ari bya bintu umuntu akora yinezeza gusa taxidermy ubundi hari ibintu mujya mubona bimeze nk'ubugeni ujyana ukabona nk'inyamaswa barayishe ariko barayifata bayihagarika ahantu nyine ukabona bagiye bayiterateranya ni inyamaswa nyine ihagaze yuzuye apana kuvuga ngo ni igishushanyo nibyo bita taxidermy Or a profession. cyangwa se birenze kuba ari umwuga It's a calling. umuhamagaro Way to preserve something great. ni uburyo bwo gusigasira ikintu cy'igitangaza by'iteka Mr. Klepner Mr. Clapp na Sebastian was the best I've ever seen. yari uwa mbere nigeze mbona wakoraga taxidermy neza Taxidermist of the year. bigeze no kumugira taxidermist w'umwaka Stuffed magazine. inshuro zirenga 12 yandika mu nyamakuru Legend. yari umunyabigwi w'inaha My personal hero. yari n'intwari yanjye ku giti cyanjye nawe akora taxidermy n'ibiriya nababwiraga umuntu aca umutwe w'inyamaswa bakagenda bakawusigasira bakawufata neza hari ibintu bawukora ku buryo umanika mu nzu ukabona ni inyamaswa neza kandi ko kiba ariyo atari ukuvuga ngo ni igishushanyo uri kubibona inyuma ye uburyo bita taxidermy This is the story. iyi niyo nkuru His greatest masterpiece. y'ikintu cya atari yakoze umuntu w'umuhatari katorori And how it became his gravest mistake. uburyo icyo kintu cya atari yakoze cyanabaye ikosa rye rirenze witwa nde Sebastian Krepner niwe bagiye kutwereka nawe ni inkuru ivugwa mu gace ka Oregon umugabo yakoze iki buriya buri gace kagira inkuru ngo yongorerwa ngo shyushyushyushyu itapfa kuvugirwa ahagaragara dore ibyitwa taxidermy nababwiraga umugabo n'uyu bari kutubwira wabikoraga hano hari inyamaswa yari ari guterateranya n'iki urayibona ariko umuntu ayimanika mu nzu wakwinjira ukabona ni inyamaswa iri mu nzu My friend, it's good as new. ni gutya nshuti yanjye ubu umeze neza nkaho uri mushyashya birenze niba itakwinjira mu nzu y'umuntu ukabona harimo ikinyamaswa kumirwa Jesus, Yesu Kristo uranganze yeah. Need some kind of secret password to get in here or something? bana umuntu akeneye password se kugira ngo ajye yinjira twafunze Yeah. You're open. ibimenyetso biragaragaza ko mufunguye Oh. ngo yarazimye Hey. I know it's late, but ndabizi burisha ariko
I got something in my truck. It's a bit of a time-sensitive hari thing. ikintu ufite mu modoka yanjye kandi wagikenera. You can call that, make an appointment tomorrow. Umpamagare uzadufate rendez-vous uzaza ejo. Ntabwo unyumva. You're really gonna want to see this. Ikintu ufite mu modoka ukeneye kukibona. Ni igiki? Ni ku ishopu ye abantu we akora biriya binyamaswa abantu bakaza kubigura. Ufite inyamaswa urayimuzanira. Hari icyo bamuzanira. Iyi nyamaswa urabona utayikoresha. So you hit this? Icyo kigongeye? Tillamook. Hafi ya Tillamook. Ikinyamaswa. Even in these parts, I have never seen anything like mu myaka yanjye yose nigeze mbona inyamaswa imeze gutya. on that thing. Dore inzara zayo. We umuzanira inyamaswa akayigura akayiterateranya ikamera nk'ari nshyashya umuntu akayigura akayimanika mu nzu ye. Nuyigonze mu nzira itaza kuyigurisha. 4 tires of your car? Wayigonze iriya pine yawe y'imodoka yawe yego. Got that son of a gun real good. Mani iki kinga nahise ngiterura neza cyane. Iki nyamaswa bagonze uyu nguyu nyine bafite akazi ko kugiterateranya. This is awesome. Mani kano kantu ni keza. We niko kazi akora. Bya bindi ngo wagonze ipusi mu muhanda urayiterura ukayishyira umuntu tax dummy. Akayiterateranya ikajya ku isoko ry'umurimo. Umuntu akayimanika mu nzu. We buretse gukora hariho supaguru ntirumba. Touch anything. Ntugire ikintu ukora wa mugingo we nikadafasha kugurisha. Asigaye ashingura imbwa arazigurisha. You're still alive. Bakazi. That is the point, isn't it? Uyakomeza kuri ino nyamaswa. When the thing is I'm still alive. No. No buryo bwo gukora inyamaswa mukabeshya ko abana kirizi mbase. It's a life. In a moment. Ahubwo nukugerageza gusigasira akanya k'ikirimwe kikiri kizima tukagashyira abantu bakabona ubuzima bwacu. Certainly done that, amigo. Thanks. Urakoze. Maybe. Not yet. Katorori. I'm sorry. Mbabare rero. Wamaye yanjye se. This is beyond repair. Mani kino cyo ntago nabasha kugiterateranya. Oh, that's a bummer. You have any idea what this thing is? Kino kintu uzi icyo ari cyo? Definitely a mammal. Icyo mbona ni bya binyamaswa by'ibinyamabere. Anaday family? Hagakizi neza. Yeah. Okay. Yep, that's what I was thinking too. Nanjye niko natekerezaga. Well, urabizi? You anybody else? Nimbanze kuyigura hari undi muntu uri bukiguri, hari undi wamfasha. Oregon, I'm sure you can throw a stone and hit a taxidermy. Umva muri Oregon ni nje cyamare naho ni taxidermist wakigura. Actually, I saw a sign in town for a shop creature something. Haraye imbere nabonye icyapa nyamara cyo. Yeah, sure. Cyano bagurisha. Shop that's up on the hill. Uravuga Megan? No, what? Urabizi niba ugiye kukigurisha kwa Megan. Megan Bloom does is in taxidermy. Biriya bintu Megan akora ntabwo ari taxidermy. It's sacrilege. We n'ukwangiza ubw'ibinyabuzima. N'ukwangiza ikintu cyera. Wafata bino binyabuzima akabikoramo ibibi. To be stuffed by Megan Bloom would be a fate worse than death. Ufata inyamaswa ukayishyira umuntu nkuriya nka Megan aba agiye kuyangiza burundu. I'll tell you what. Ubwire. Why don't you leave this here? Aho kugira ngo kijyane gisige hano. I'll take a look at it if I get a chance. Ndaza kucyitaho. Sawa. Everyone, but I like you. Mani ndagukunze tu. I'll see you tomorrow. Ejo nzaza kwishyuza yanjye mwana musaza yo kugira ngo bakijyane ku wundi muntu. Bakora akazi kamwe ariko wica akazi. Yemeye kukigura. Dore imodoka yagunze icyo kinyamaswa bamuzaniye. Buri cyo kintu gitangaje yakoze, wari nacyo cyaje kumuviramo ikosa rye rya mbere. Ngo kandi yari uwa mbere. Taximist wa hatari. Dore amaraso bayasize hanze y'urugo rwe. Katorori. Dore watwaraga ubukombe n'iki yarabumaze nga kuri ibikombe nyine by'abasobanuzi n'iki mbanira bimaze. Ese ngenda kina. Rega nize neza. Hari abandi basobanuzi bugamye ku bigo by'amashuri imvura yise barataha baza babeshya ngo barize. Twe twarize. Umugabo icyo yakoze ni iki? Yafashe ya mari ye yiguriye avuye kwihahira areba ukuntu yagenda yiterateranya. Nibwo bugeni bakora. Dore zingara zishyira ukwazo, uruhara ushyira ukwaro, ayiterateranya yitunze rebe niba hari ikintu cyava muri ko kaza akora. Baterateranya inyamaswa hari imiti bayitera kugira ngo itabora ibitanuka. Ubundi ukayeza ukayigura ukayimanika mu nzu y'umuntu yazagenjera akavuga ati iriya singagiri hariya we. Abona none atari igishushanyo ahubwo none ari inyamaswa ya nyayo. Umugabo yatangiye guterateranya. Yitonze igufwa kurindi zingaro ku ruhande gufatiye uruhu arabaza ibyo mu nda nyine ubwo urumva bikuramo akabijugunya arangije amaze kubaza neza igiti giwanye neza na rwa ruhu rw'aya nyamaswa ashyiraho amaso
iyi nyamaswa ni iyihe? Sebastian nyamaswa ayishyizeho amaso, yari ayijora akora yikanzemo. Nyamaswa amaze kuyambika uruhu n'igiti n'iki, yahise aza mu bitabo amenye inyamaswa ni iyihe. Homo sapien. Katorori inyamaswa yarebye Sasquatch ko yitwa. Ni igitera we. Kumurere gato kurusha uko nabitekerezaga ya. Burya ni igitera bamuzaniye. Niko. Turi igitera kirano turutwi. Gifitemo agasura nk'akari June ukuntu. Murabibonye. Arangije arahisha. Kenda gusa nk'ari June. Se kusa nk'igitera. Iki ni iki. Arwaje. Aramukomangira muri iryo joro. Katururi. Uye rero, nibonye ka kagabo karero. Akakinga kagarutse kwishyuza ka Kadafi nari ngabwiye ko nzakishyura ejo. Arakingura. Urebe filime. Kureba hano yabonye iki? Kureba dore inyuma ye. Dore icyamufashe. Dore ibyara. Dore indeshyo. Mama we. Kiramushwanya gusa. Dore isura neza neza kirasanga ka kandi twabonye. Uyamaze gushushanya. Cyase amaze guterateranya bari bagonze. Nuko iki ni kirekire. Amaraso yatarukiye muri rinete, muri kamera. Hey! Karyango! Hey! Yeah! Katururi. Hahi! Don. Urebe. Kirinjira. Dore ikirenge. Hey! Dore ukuntu kimeze. Dore indeshyo. Nimba gishaka iki? Nuko dutangiye. Hey! Dore taye. Dore imitambukire kiratambika. Kiratambika. Kiza hano. Kuri bano. Abona zazinga. Za kakanyamaswa bagunze. Neza neza karasa nk'iki. Kinini. Nuko akabonye aravuga ati kuri mutonya kurusha uko narabisomye mu bitabo. Kurusha uko nabitekerezaga. Iki cyafashe za zingaro. Zingaro. Kirihumuriza. Dore amenyo. Dore utwinyo. Wagira ngo ni ya macupa bajyaga bashyira hejuru y'ibipanga asobekeranye kugira ngo umujura nahaca neza neza. Kera barategura gusa ko nakibona ibyo bintu we. Ya. Kirangije gifata zingaro. Kirimanukira. Cyajyanye izo zingaro. Uyu ngo ni ikintu yakoze cyahatari. Ari naryo kosa rikomeye yakoze mu buzima. Buretse. Ndebere. Ngo buretse. Cyari kigendeye. Chivayo. Umujinya. Uyita gitambika. Mutware dore umwana wawe mutwara utazanagaruka. Dore ngaramupfunyikira wibuka inyamaswa bano barayikora ukagira ngo ni nkaho kiri yose. Suye umwana wawe. Wibuka yapfuye ni igishushushungwa bakoze. Be careful. Witonde. Supaguru ntizirafata neza. Hey. Iyo kureba neza utwinyoneye ni umwana wanjye. Ni umwana wanjye. Ako kanya ijisho riragwa. Shisho amaso aturumbuka maragwe buke n'amaso ya pirate yabashizemo. Umwana wanjye nindo amukuyemo amaso. Kureba umwana we n'amaso afite. Umugabo akoze ko si ikintu cyari kigendeye. Singuremeze. Kigoryiwe. Kigabo cyaravushe. Kirashwanya gusa koko. Kirashwanya gusa. Hey! Uyu mugabo ngo yari uwa mbere mu gukora bino bintu. Watuganiraga n'uyu. Community was shocked by Sebastian's untimely death. Shaka iminota yose yacu yabajwe n'ibintu n'iherezo ry'iyo ya Sebastian. Nobody wished him ill. Ntago yari umuntu nyine wamamaye cyane, nta n'umuntu wamwifurizaga ikibi. Ni rero waje kubona umurambo w'uwo mugabo Sebastian. Torn apart,
washwanyaguritse, scattered all over his workshop. zingaro zatakaye hirya no hino mu iduka rye. Byari bibi cyane. That's when it hit me. Ko byanguzeho rwose. No man deserves to be remembered like that. Nahise mvuga ni nta mugabo ukwiye rwose kwibukwa mu buryo nk'ubwo. Someone as remarkable as cyane umugabo rwose wari uzwi nka Sebastian Clapton, icyamamare cy'Imana. Ndavuga uyu mugabo ntakwiye kwibukwa, abantu bamubona yarangiritse. Nibwo nafashe icyemezo rero kumuha icyubahiro akwiriye. Uyu mugore noneho yakoze agashya we, tax dem yarayikoze yigeza no ku muntu. Uyu mugabo nibwo navuze nireka mukore musigasire byiteka bajye bamureba nkuko yakabaye yarabyifuje. Niba baramuterateranyije, ibi nibyo bita tax dem. Murambo we baragiye barafata ubwo cyanyamaswa cyari cyaroshwanyaguje bawumanika hano mu nzu ndangamurage bajye bawureba. Ubu nibwo bugeni bita tax dem. Dore ahantu umugabo bamushyize. Tugiye muri Minnesota. Minnesota byifashe bite rero? Haruri. Jesus fucking Christ, can you turn the heater on? Yesu Kristo, mwacanye hitano hano kwa konje cyane bamushyushye n'udutagiranye. Hey. Reka twongere tugerageze. It was an accident. Hari manuka. Umuhanda 91. Road was blocked for 3, maybe 4 hours. Umuhanda bari bawufunze nk'amasaha 3 kurane. I never much like coming out here at night. Nibwo rero naje kukemura ibintu. Hinze. No. Urabisi ngunda kugenda nijoro. Not here at all. Babwije kuri sinkunda hanze. You know, ever since you're a kid. Urabizi ari muri bajye bahavuga arabizi kuva tukiri abana. Mr. Lundstrom. Just trying to help. Cyane rindi kugerageza gufasha ibyabaye. Byabereye muri uwo muhanda rindi kugerageza gufasha. Byagenze bite? Reka bakwereka uko byagenze rero. Bagusubiza inyuma byabereye muri uwo muhanda. Umugabo ati sinkunda kugenda nijoro. Kuva turi abana havuga inkuru nyinshi muri uwo muhanda. Katururi. Muri uwo muhanda hari abaje hano urababona ariko amasaha y'ijoro. Nuko bambaye mask. Muri putu bari bafite abandi bana. Oh boys. Hano rero umuhanda urangiriye basore. Bazanye basore hano. Rebe. Basore batatu. Bane. Niki. On your knees. Pfukame nuna. Barapfukama. Oya afite ikibuni. You said bend the knee. Fuck up. Ndavuze ngo hinifi wa mukinga uyu wenyine urabona ko harimo n'akantu kakamenyero. Ako tubona ufite agasuzuguro shana ko nikabura. The Rush Week, gentlemen. This is Grey Cloud Island. Hano bita Grey Cloud Island. Uned stretch of land in all of Minnesota. Ubu nibwo butaka bugendwaho n'amadayimoni arabuhiga cyane. Umva kubeshya ni kwa kundi abantu bakubeshya. You and your fellow pledge brothers Ijoro n'abavandimwe bawe survive the night and lean on each other. Mugomba kurokoka iri joro buri umwe yishingikira inshuti. Never run, never hide. Campus till you die. Abascout ntabwo biruka ntabwo bisha mbega ni ba bantu nyine ngo abascouting iyo bagiye kugwa toteme niko mubyitarya bakujyana ngahantu nijoro mu ishyamba ngo hari n'igihe bakubitwa ariko ngo ibintu bihabera. Red Bear ambwiye ngo baratwika n'iki na waki. Camp until I die. Wana tuzaba kapapa kadupfuye. No hide. I bet on it. Baraza kwiruka banihishe ngenda biza. You have to make them choices. Either follow this road out here. Mukurikira umuhanda hariya. 12 miles of it back across the bridge where we baragenda mera 12 mwambuka ikiraro. Take you 4, 5 hours. Birabatwara nk'amasane kuri 5, sibyo? Or you can take that shortcut. Cyangwa se mucicira inzira ya bugufi ariyo yiriya. Urugendo rwanyu rube kimwe cya kabiri. If you're man enough. Ariko ruriya rugendo rw'ishyamba rwo kurucamo bisaba muri abagabo bihagije. Ngo muhaguruke. Mume telefone zanyu. Ni abascouting ngo barashaka nabo kuba basashe. Harya ni sasheri. Sashe muze ni ibiki? Garashaka kuba sashe. Katururi. Zuje abascouti mwese muri kureba iyi filime. Mujya mujyana abana mu ishyamba ngo harashya koko. On you to wash out first. Oh, Katururi. Guys get lost. Nimwibagirwe ni muyoba. Nico babaye n'abascouti. I fish. Tubonanire ku rundi ruhande ni ikitsi. Abana bato. Muri bya bintu by'abascouti bira bintu ariko ni byiza niki. Mapsay. Je ntago ndiwe tu. None simba beshi. Je ndi icyamamare. Kumbe dore map babahaye abaginga nta kintu kiriho ahubwo yashanyije ibintu bibi. Well, I mean, we should probably get. Basore murabizi tugende. Well, I mean, Long way, or we can go back. Mareka ducira nzira ndende. Look at this way. Oya duce inzira ya bugufi bababwiye inzira ya bugufi niyo bisaba ngo kubura umugabo cyane yarabwira ngo duciye kuri.
Yeah, right. I was sawa reka duciye mushaka baciye yanzira ya bugufi yo mwishyamba gonna get eaten alive out here. hano hantu baraturya turi bazima tu baciye inzira n'aba scout turi shyamba bagiye gucamo barashaka sashemu barashaka toteme. I don't know. Check the dick map. baginga baduhe map ishushanyijeho kabanda sha Blackout drunk. I'm putting diapers on your head, shit like that. bari kwikomereza baganira Drops you off in the middle of an Indian burial ground. bantu ubundi nite mukinga wakunaga mu ishyamba ry'iringiri ryo muri So they're supposed to. abantu bakinguraga abayinde bakera It's looking for hano hantu ubundi haba habanga ba bantu batagira imitwe b'amagini ibyana biri kugenda biterana ubwo babiganira a truck. bare dibi. Okay, so which is it? The Indian hano hantu bagiye bashingura abahinde bakera woman. Oh, almost forgot. nari mbyibagiwe. This is supposed to be the 8th gateway to hell. hano imbere tugiye kugera niho hari umuryango wa 8 winjira ikuzimu bari kugenda baterana ubwoba nyine barumva ari imikino ni mu masaha y'ijoro bahimba inkuru noneho nyiransibura hano imbere niho yihagaritse baragenda baganira bakabya Supposed to be haunted. Just stories. mani biriya bintu baba bavuga ngo byabereye hano ni inkuru wane Designed to keep people like you out. ahari ni ibintu bagiye baganira babeshya kugira ngo abantu nk'amwe mutazagera hano And inbreeding. Seriously. kugira ngo baturinde ikise imibi biri hano ngo hari imibu Courthouses in Edina. Oh! bakomeje imbere You hear that? banze guca inzira yo muri kaburimbo bacanga inzira ya bugufi y'ishyamba ni abasikawuti barashaka mani igihe bari amatoteme y'ipusi igihe baramiye urukwavu. Somebody out there? wazajya mu basikawuti we nkajya ndirimba n'iki n'iki kureba hano yarikanze hey hari icyo abonye hano. You're right? Yeah, mwana umeze neza your vagina, did you? nizere ko utababaje igitsina gore cyawe ngo gikubite hasi maze ariko ni ukumuserereza babivuze nabi You told him. uraguye se urababara mu myanya y'ibanga y'abagore ufite aho niko kumubwira ko ari umugore do ngo iki Guys. basore murebe babonye iki bari hano hari icyo babonye igicumwe si kimwe ni babiri bambaye amawayiti bafite imiriro mu ishyamba hey bababwiye ngo nimushaka kwicisha inzira y'ishyamba n'iki n'iki bibaza kubasaba ko muba muri abagabo bikomeye cyane banze guca inzira ya kure ya kaburimbo murabizi mwese mukunda ibintu byoroshye gakayira ka bugufi. That's them. barani bo The same two assholes. barani babakinga bari bambaye mask batuzanye bana They're in the middle of nowhere. They're expected batuzanye hano each other. Or bazi ko turi busubiranemo cya tukiruka they were cap material. barashaka kumenya ko turi buze kuguma hamwe Right? aravuga ukuri Some right here. bariya nibo mani nibo bahise baza hano mana ahubwo tugende tubemeze baraduha toteme vuba mwe mugurikire Be initiated. taturari Where? muze tubakurikire barani babakinga bari bambaye mask abayobozi bacu muri baba scout tubakurikire abana bakurikira abantu babonye mu ishyamba ndebere filime ngeraryoha bana baje hano do Initiated or disappointed? This place smells like ass. hano hantu harahumura nk'ikibuno. Does this look like Kappa to you? bino bintu murabona ari ibimenyetso byacu bari by'aba scout. Let's see what's behind door number 1. Can't wait, dude. kature n'iki kiri ku muryango inyuma y'umuryango wa mbere n'iki kureba hano Yesu Kristo ibi ni ibiki bageze hano hari umukobwa ufunzwe umunwa uziritse n'umutwe. This doesn't. I don't think this is part of the. Hakeka bino ntabwo byari biri mu mikino yacu yo guhabwa toteme n'iki bimeze neza. We should urabizi tuve hano tugende get you out of here, okay? tugiye gukora no wa mukobwa we. Say what the fuck is going on? Ibiki bijya mbere hano. Yeah, okay. Fuck this. I'm. Mwana urabizi ngende ndagenda atarasubira inyuma Shit. sikeye. Okay. What is this? Nani ibi ni ibiki. Hello? Hello? I don't even want to know. sinca no kubimenya. Messed up stuff that you people are involved. Mani basore ibi ni ibiki mwishizemo. And if you don't like that, me and my boys are gonna seriously wreck your shit. Mani igihe ibintu byanyu tugiye no kubyangiza no tunabivemo ibyo bintu byanyu nimba ari ukumukora azigo niba abandi batoteme bahita bamushomba urwuma mu gihorihori yagasani. Hey! cyangwa ibintu byanyu tugiye no kubyangiza tunabivemo n'iki umwana bamukubise icyuma mu gihorihori. Ibi nibera mu gihe witwa Minnesota yagasani dore amaraso. Hey!
kivayo ibintu biri hano biri serious kinyerera mu maraso mufate mwana mumufate harashya katururi baragifata kigabo hey byo bahuye nabyo mu ishyamba kigabo baragifata do kigabo ni ikisore do mwana kijomba ku mutima dore igipara ku mutima kigabo gica agaceyini gutyo. What the fuck just happened? Bigenze biti mwana bigenze biti mwana arapfuye Fucking dead, man. mwana aradupfanye dukora iki ibi n'ibindi bivugwa muri iyi karitsiye ariko nanone babivuga bungurirana ntabwo bizwi cyane nta karitsiye ibura ingwe gatsata ingwe irimo yitwa roke nako njye ndi intare y'umujyi tuve hano tugende babonye umanitse hano ariko n'umukobwa yose uyu bakiraho hari undi waje hano n'umuriro bimeze biti yinjira ryo hey hano hari umurambo tuwinjiye bose bafunze ku munwa babafunze iminwa bambaye udupfukamunwa You move any faster. Her feet are... umukobwa ntabwo ari kwihuta cyane yambaye iminyururu ku maguru I don't know, just leave her there or something, dude. urabizi tumusige hano se n'iki ni umukobwa batabaye wari uziritse n'abana bakiri bato bataragera hano musubire inyuma mama we bari baguye mu cyobo bari bageze ahantu isi irangirira dore icyo bari bagiye kugwamo nyagasani dore icyobo kumbe hafi aho hari abandi bahari ni babandi babiri batanga toteme arya babita ngo iki bamwe baba bari hejuru mani kuramo masike yawe wana ibyana ko twabizanye ngo bijye bigenda biba biri muri biriya ni ba chef b'abasikauti bari hano bari kuganira. Are you sure we can even bring pledges out here? Don't tell me you believe that haunted woods bullshit. Mano tambwira bya bintu bajya bavuga ngo iri shyamba ribamo ibintu by'imizimu n'iki kubyizera. Is that them already? Bara ni bose? Hour, no way. Ko nta n'isaha bamaze se? Lights on. Ucana itara turaba bari imbere. Sike turaba bari imbere n'amashoka bafayo bimeze bite bano kugira no bumvishe induru. Go. Bumvishe induru bimeze bite ni mu nzira. Ntawe uri muri iyi nzu urana inzu babonye hano mu ishyamba. Ntawe uri hano katururi. Kumbe ni umukecuru wibera hano mu ishyamba bahise binjira mu rugo rw'umukecuru dutabare. Abana mwe nabibazo nshaka tubabarire umukecuru. Go. Twari ibyo mushaka. Listen to me. We're not gonna hurt you. Ntabwo turi bukubabaze. We need your help. Dukeneye ubufasha bwawe mukecuru. After us. Hari abantu badukurikiye. After her. Nakurebye n'uyu mukobwa bakurikiye. Ufunze umunwa. Where's your phone? Telefone yawe iri hehe? Parlor, last door on the left. Arahamurangira umuryango wanyu mukase ibumoso. Like bolt cutters or something. We gotta get... Tengurukizo se bya bintu twakatisha hano mapingu ye. Wapi? You're welcome to try in the basement. Ariko mwajya kugerageza muri basement hasi mukara ari mbari ibikoresho biriyo. Gun or a rifle. Waba ufite nk'imbunda se cyangwa pistol? I do not believe it. Ntabwo nizerera mu mbunda twizera umwami Yesu niwe uturasira abanzi. Mva mu gihe cyo ariko. Something my daughter got me for when I go into the city. Ariko hari ikintu umukobwa wanjye yari afite ubwo yazaga mu mujyi. Might this help? Kano kantu gukapiriza umuntu mu maso uruntu rwa rusenda bapuriza mu maso. Umuntu agiye kukuguye mu kiro ukamupiriza gato witonze hagahira rimwe. Yaje muri basement. Ariko yabona nk'igikoresho urukezo ibintu nk'ibyo byabasha kumufasha. Ukatare amapingu n'iminyururu ya mugore yambaye. Oh, you better be fucking worth it. Mugore batabaye umukecuru avaye. Would either of you like some tea? Muri mwe rushaka icyayi. Oya twe tunga urwunge naby'icyayi mukecuru ngo urwunge. Uyazana kuri telefone. Kanda telefone mukecuru nikora. Mukecuru yaje hano ashyiraho icyayi. Icyayi cy'u Rwanda, icyayi cy'u Rwanda. Nicyo yabashyiriyeho.
do ubwa mbere mvuze umuntu utarambaye amafaranga katurore umwana akiri n'umukecuru ahita mukata ingutu mama we amaraso atarukira muri kamera. Hey wa mukecuru yisharyo isi yica umwana kijya guhamagara. Hello hello Ma'am, are you in need of emergency? Madam, mwari mukeneye ubufasha? Emergency? Oh, goodness, no. Nyagasani. I took a bit of a spill, but I'm okay. Uyameze neza yarabayemo akabazo. Grandson. Akuzukuru kanye mukababarire. For his dear old Nana. Yarari kunshaka ariko yambonye. You have a nice night. Samugira ijoro ryiza. Tend to. Cyane rwose nanjye niyo gahunda mfite yo kugira ijoro ryiza. Ibazare, mugira ijoro ryiza. Niyo gahunda mfite yo kugira ijoro ryiza. Mukecuru abanza kuramo. Hey, dore tatuwaje. Isirayeli ishaje yawumbuye n'ibishinzwe ikinaha ikubagiye abana. Mukecuru atetse icyayi. Muri iryo joro uyu aracyari kurunguruka. Mwe batabaye. Do sasa yarebye mu nzu y'uyu mukecuru abona intambara ziri hano, abona ibishushanyo birimo, abona n'ibishushanyo rebe by'ibinyamaswa biri kurwanywa n'abantu bambaye nka babandi bari barashimuse uyu mukobwa. Uyu yarabibonye, abona abantu bariho bambaye neza neza nka babandi bari baramushimuse, bari kwica ibintu by'ibinyamaswa bimeze nanone nk'ibigore, bimeze nk'ibinyamaswa. Uyu yarabibona. Hey, ibishushanyo biri mu nzu y'uyu mukecuru neza neza. Sasa uyu ne kugera no mu nzu y'umukecuru abona y'udushoka bya bindi ndwanyi zambara uyu mukecuru. Sura vayo mukecuru kingura biranga ari muri basement, gukingura gasubire hejuru biranga. It's not funny, all right? We ntago bisekeje mwaretse nginjira umuriro urabura. Hey, mukecuru twasize yambariye urugamba. Hey, sura vayo n'icyo. Guys, basore baso. Hai katurori komeza imbere. Sigaye nitwa Peri Noel, dore na Noheli iregereje. Komeza imbere. Do komeza imbere. N'iki ni kimwe bitse season zisanga ku gasobanuye 250.com. Komeza imbere ari cyanyuze. Hey, akintu mubonye kibara kimuco n'iki. Komeza imbere. Hano hari icyayi mukecuru yashyizeho ikiri gusakuza. Uyu yaragikupa. Uzi kuzimya ibintu utakije. Hello. Hey. We. Mani mfungurira mwana. dude, I can't. Mani yaracitse. Ushaka urufuguzi ndarukura mwana. Just get me out of here. Mani murano mwana. Ash. Ndagaruka. Ugumyaho. Mani witsigana. Abana babiri bari baje kwishakira toteme nk'abandi basikauti bose. Abasikauti mwese muri mu Rwanda ndabasuhuje. Namami. Komeza imbere. Mukecuru puriza urusenda mu maso bw'umwana. Puriza mu maso yitavuna. Umwana puriza urusenda. Mukecuru ataragira wa mugore araza aramuzinga harashya. Mukecuru baranika. Mukecuru bamuniganye ifuro. Nibiki bijya mbere mwana bamunaza agasenda mu maso, karagasenda gapfuye ubusa, bari kuzakajyana kurya ahantu mu gikwe. Mukecuru barishe. Mukecuru yapfuye yasamye, kwasama kubi nukurira. Yeah. Fuck me! Hey. Move! Fucking hell! Yazano bamukubise urusenda mu maso. R2! Uramwishe. Where's Bobby? Oh, fuck. Where's Bobby? Rob ari hehe? Rob ngo yapfuye.
Che. Guys, let's get out of here. Back door. Yeah. Back door. Okay, I can't see. Katorori. Bakiraho turabashe n'imiriro bambaye imyeru. Hey, bano bana umugore batabaye ni mu ntoki kuki ari guhigwa cyane. Abana icyo bakoze baciye inzira y'inyuma, baciye umuryango w'inyuma. Bimeze bite? Barerekera abari kubahiga bari gushaka uyu mugore. Abana batabaye bamukomezanya imbere. Niki do bamukomezanya imbere. Katorori Mariano gashoka mu mutwe mama we urebe ibyo ni biki shoka sigida mwana yitacho uyu basigaranye. Dore ndwanyi yaje urabizi twimanukire ngiye naguta nkimanukira. Katurore waje afata gashoka yiruka cyane yihuse cyane. Bimeze bite? Turi mu ishyamba. Hey, nshira mu muhanda. Bari mu muhanda harori kuri telefone anatwaye ibintu bibi cyane. Abo zigatunga bagonge bakinga ni wa mugabo twatangiye bari gwata ibibazo mubaza ngo ese byagenze gute. Akavuga ngo ngiye natanze lift ndi gufasha abantu nk'ibisanzwe. Kingura umuryango bagiye kutwica mwana. Byaje turagashoka urabizi turagashoka. Ibice bijya mbere uyimanye lift biparamira modoka ye. Uyu kureba hakurya abona irwanyi do uyu yabonye n'isura ahita yatsa imbeheye. Ni no stress muri bwabo kamya asigaye atwara aco Che. What the hell was that all about? Man, birani ibiki? It's a long story. Inkuru ndende ni inkuru mbarirano. Let's stop till we get off this fucking island. Ntuhagarare mpaka tuvuye kuri kino kirwa. Iyi ni indi leta ya Amerika bari kutwereka ibivugirwamo. Icyo kizinga utabaye cyamamare ndahembwa iki amafaranga ngahe. Oya Yesu azaguhemba. Urabizi bimeze sawa. Ndashaka gukura icyo kintu ku mutwe. Uyu mugore abari baramufunze umunwa. Uruntu ruzengurutse isura yose. Umwana dore ngarakimukuraho. Bari barafunze uyu mugore. Bari baramufunze isura yose, umunwa ibintu byose. Kumbe ni umukobwa. Biraza kumera sawa. Byose biramera sawa sibyo? Hano wibagirwe ko nagutabaye. Dore umugore atabaye. Maso arahinduka. Yugasoni. Hey! Maso arahinduka uyu mugore bari baramufunze amaso n'umunwa. Dore amenyo mama we! Dore isura! Dore ngo kirasama! Hari impamvu uyu mugore bamufunze bari baramufunze! Hari impamvu bari baramufunze umunwa! Ni urunyamaswa! Wowe ukagira ngo umuntu bamufunze bamuhohotera, kumbe ni urunyamaswa. Yahise akurira umwana. Umwana wagiye agiye gushaka toteme. Dore umunwa. Niyo mpamvu nta sadunda ntahabizo. Hey! Kirangije imodoka cyayisimbutse gutyo kiruka. No stress akomezanya imodoka. Jumped, man. Yasimbutse. This thing's story. Iyo nkuru iratangaje. Yaje kuri polisi kubivuga. Did that Mwabonye umurambo? the way I said it happened? Ibintu byabaye nkuko nabibabwiye. You two fucking shits, okay? Nimba mutanyizera, Let me go. mureke gende. I'm a fucking lawyer. Cyanjye guhamagara avoka wanjye. Icara hasi muze, icara. Icara no stress. What the hell was that thing anyway? Kira kintu cyari gicubundi. Nobody knows what. Nta muntu uzi icyo ari cyo. Different each time. Buri gihe kiza gitandukanye. But they all get here the same way. Ariko byose biza mu buryo bumwe. Settlers on the island were blasting for limestone. Bwa mbere biza kuri isi yacu byaragiye byaramanutse biraza bigwa mu cyobo nyine bishwanyaguza ubutaka byaguyeho hahise hasigara nyine ikinogo. Some sort of gateway. Bimeze nk'irembo. It's out something evil every so often. Iryo rembo rijya rizana ibintu bimeze nyine nk'imyuka mibi bijya bizana ibibi byinshi amadayimoni ibintu nk'ibyo by'ibidayimoni nka biriya twabonye bica muri iri rembo bigwa kuri icyo kirwa. Oh, but the people of Great Cloud fancy themselves guardians. Hari abantu noneho muri ako gace bita ngo ni ba guardians n'abarinzi baho hantu cyangwa se bakitirwanya. Monsters ever since. Buri nyamaswa izamutse barayica imwe ku yindi kugeza iri joro. Let's let it go. Ubwo yeho n'abasore bawe iyo nyamaswa mwayirekuraga ikagenda. Umva amagambo
bari abantu twabonaga mu ishyamba ibyo biriya binyamaswa bizamutse barabifunga bakabyica. Atuye iri joro nibwo weho n'abasore bawe babandi bari bagiye gushaka toteme mwari kwiye kimwe mu kinyamaswa nicyo twabonye bari bazirikuye umunwa none ubu kikaba kirano hanze. Uravuga ibiki by'ibinyamaswa n'irembo? Told anyone about tonight? Like your Hari undi muntu wabwiye ibyabaye iri joro? anyone? Umugore wawe cyangwa umukobwa wawe niki? Mary and Joseph, no, I've been Mariya na Yosefu the whole time. nagumanye namwe nta muntu udabwira kiriya kinyamaswa nabonye kubera iki? Need is more outsiders stirring up trouble. Icyo tudashaka nuko abaturage bo hanze bavangirwa n'ibibazo bakamenya ko burya kino kirwa cyacu cyakizaho ibidayimoni. Gateway of secret. Niyo mpamvu irembo ari ibanga cyane nta muntu ukwiye kurimenya. Uriya waribonye baramwishe. Dore irembo iyi leta batweretse ifite irembo riyiba muri geri zamukamo ibintu by'ibidayimoni tujya ahitwa Florida, sibyo? Hey, hano muri Florida hari ikiri kubagabaga kibaga Nyagasani. Hano dutangiriye tuvi hariya. You know what today is, right? Uyu munsi muzi uwo ari wo? You know what today is. N'abandi bapolisi tutangiranye tugiye muri Florida tuvuye mu yindi leta bita Minnesota tuva na Oregon. I can drive sometimes. Yes, drive nothing. N'abapolisi binjira mu modoka biri mu gitondo bagiye ku kazi. Kuri abapolisi babyuka bakinjira muri za modoka zabo bwabo modoka mwese mbona ngo dora akamodoka sinzi impamvu mukita akamodoka binjiye mu tumodoka muradutinya. none ngiye mbonye turatumodoka twa polisi ngenda nkabahagarira uruhande nkabasuzuma nabwira ati n'ukuri turabizi ariko mwe muratubona mukiruka biranibiki. Bivuze ngo muba mwishinja ibyaha. Abapolisi baje mu kazi. Abapolisi nge ni abantu banjye ngomba ndi kwigura ejo bundi nikora niki ndirimo tango hakurino barakwereka n'abapolisi barazenguruka mu mujyi bagenda bareba mu mujyi byifashe gute banyura ku bana uri umutekano uhari neza. Polisi nyine ahura n'umwana bakikira n'agapira n'iki ubwo nyine urumva ko abagizi ba nabi babuze abakiriya babuze mu mujyi. Abo bakiriya babonetse abapolisi bakabaye bari kubirukankana. None abakiriya babuze mu mujyi urimo ibintu bimeze neza. Abakiriya babuze. What's up, guys? Meze bite basore? Castle Cabano of Villa Stefan, Sarge. Urabizi Sarge tugiye kurya. Have to end up with the most obsessed Cuban dude I've ever met. Abantu baje hakuri no kurya. But the Yucca at Castle Cabano. Yeah, with the Yucca, man. Let's go to that. Abantu bari hano baraganira n'abapolisi n'aribi. Imodoka iri uruhande. Kanya kucunga barahamagawe. Go ahead. New Projection Studio ikomeje gukora akazi mu Rwanda hose. Video utigeze ubona ahandi z'umwimerere zibarizwa muri New Projection Studio. Bafite abaproducer babigize umwuga batunganya video ukagira ngo izo video zakorewe mu ijuru. Izo video kandi ziba ziri ku rwego mpuzamahanga, ari zimwe zitambuka kuri YouTube channel yitwa Mr Vigani ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Udushaka waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0728248989. Umukiriya n'umwami muri New Projection Studio. Mama we! Ku muhanda umanuka ujya mu Gatsata over birasa nkaho hari ihene yahibwe. Man, that is some Miami shit right. Mwana uyu mwanda wo muri Miami nawo rero. Hey, we'll take that. Reka bari twe tujyayo. We took the last one. Oya niba arabahamagaye reka bari ubajyayo. Wari ihene yibwe. Check it out. Urabizi reka tuze ture polisi nayo yaragowe. Ibaza ariko wari abaginga bibyihene ni muze murebe over. Barani bo baciyeyo. Wari ihene yibwe. Nothing. You okay? Yeah. I'm good. Telling you, Castle Cabano is better than Estefan. I just want to book. Numva bano baragenda baganira mani Casa Cabana niho heza cyane kurusha Stefan. Sibyo? Bakomeza imbere. Dore baje ngo nahibwe ihene. Iyo hene yibwe. Like checking it out. Bazan. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la mujer? Umugore ari hehe? La policía. Umugore w'umupolisi ari hehe? Don't work like that, kid. Wikora gutyo wa mwana isuko dukora. Alguien llamó sobre un robo. ¿Sabes quién fue? Harutubwiye ngo bibye. Mi bisabuela. Nyogokuruza wanje niho hamagaye. Ale llevó su chiva. Bamwibiye ihene. Ari nyogokuruza. Ngaho ni mwinjire. Barinjira. Hano hantu hibwe ihene mugende murebe ihene y'inyogokuruza wanje barayibye
Niki Katori polisi bavayo iki kirego rimbira agomba kugikurikirana bakamenya iyo hene yibwe. Iyi ni polisi ya Miami hamwe njya kuri Roboze. Where'd the kid go? Umwana agiye umwana baramubura. Kana kabaye kari barakabuza. Hey, Miami iri muri Florida. Urabizi? Miami police, we're coming in! Miami police turinjiye over. Abapolisi binjira gutyo. Ibi ni ibivugwa nanone cyase bibera muri Florida. Nta nibi n'ibiki. Hano hantu ihene yibwe. Hene y'umukecuru barayibye buriya ni mu coma. What the hell, man? Ibiki mwana? Kuri bano ni ugufata itoroshi ukayisubikiranya na pistoli kama jeshi aho muri tsure kuri sasu ko badutoje. Hey! Hey! Do! Wa mupolisi bari kumwe dore amaso ukuntu abaye. Sebastian, dore amaso ukuntu abaye. Bano bibereye mu kabari. Nitwe twakabaye twagiye. Umugore akomeje kuvuga. Ati iriya hane bavuze ngo yibwe nitwe twakabaye dukurikiranye kiriya kirego. Kuki umugore ariko akomeje kuvuga. Bari hano barongeye barahamagara. Bavayo. Barebe bimeze biti. Yo. Katano neza ndi bavuze ngo ihene yibwe niho baje. Zeyo Katururi. Injira hano. Vasquez we. Vasquez. I know this place. Hano hantu ndahazi niyo magambo y'umugore yavuze. Umupolisi yitwa Vasquez. Let me just handle it, okay? Reka bino byiteho. Uravuga ibiki? Family shit. Ni ibibazo by'umuryango. Yagasana. Hari ibyo yakuyeyo. Harimo agakufu. Magic. Ni maji. Ceceka mwana w'imbeyi. Maji se ni ibiki? Permiso. Déjame entrar. Ndasaba uruhushya rwo kwinjira. Yarabanje asibanganya ibyari biri hasi. Bisa nk'aho ari amarozi. Aravuga ati ndasaba uruhushya rwo kwinjira. Dore igisiga kimanitse ku muryango. Hano hantu menya harimo amarozi we. Yo. You know that kid? I think Urabizi? years ago. Ndakeka twigeze duhura imyaka 20 ishize. Uravuga iki imyaka 20 ishize? Yaya and Danga. Say what? I think this is serious follow shit. Ndakeka ibi ni ibibazo bya paro biri seriye cyane. Haven't seen this since. I don't know. It's Rwana masigiye kinabona ibi bintu. Kuva ryarisi. Kiraho barakingura. Moreno. Katururi. Yeah. Hey. Harakinze. yeah. Shit. I know. Look at the windows. Madirisha ntaribi. They're like bullet holes. Why are they boarded on the inside? I think it's Nibiki birimo indani hari. from going out. What the? What? Hey, look at this. Kuri bano. Hey. Ari byamugiye mu maso. Do barakorora. Yeah. Smell, Jesus. Mana yanjye biranuka. Dispatch? Uyu yatangiye guhamagara. Atangira gusaba ubufasha. Dispatch? Barangira ahari. Dispatch?
bumva urusaku. God, smell. Haranuka. Soper. Moreno, hey. That's not pain. Bino ni ibiki? Iri ntabwo ari irangi. None ibi ni ibiki? I wouldn't touch that. Njye sinabikora. It's a symbol. Iki ni ikimenyetso. Means this is their home. Gisobanuye ko hano ari iwabo. Kandi inkoko iri iwabo ishonda umukara. Urebe. Soper. Moreno. Hey. Soper Moreno. Ya polisi babiri baje mbere. Hey! Dore umutwe w'ihene. Bimwe bavuga ngo ihene yabuze. Hano basanze umutwe w'ihene. Ibi ni ibiki? Some kind of ritual? Bani ibintu ni iby'imigenzo se? Ibi ni ibiki? You know? Urabizira? They're offerings. Offerings. Aya ni amaturo. Amaturo y'ikize. To ancient gods. Baba bari gutura imana zabo za kera. You don't want to know. Z'abakurambere bino bintu usukwiye kubimenya. Hey! Tungo bari gutura imana zabo z'abakurambere. Jesus. Yesu Kristo. Yibunye amagufwa. That's a baby. What the fuck? Welky. I'm sorry. Babarire. My family, they do all kinds of... Famiye yanjye nayo jya gukora ibintu nk'ibi baraterekeraga. Ngasani. Ni ntajya Burayi ntimuzanterekere. Ni ntajya na Amerika ntimuzanterekere. Kure bano. That's Moreno. Uriya ni Moreno. Moreno. Katururi. Reba filime witonze. Yakomeza guhamagara. Hano hantu ngo baraterekera. Batanga amaturo ku mana zabo z'abakurambere. Mbega hano hantu hajyashya. Katururi. Oya foye Moreno. Moreno we! Moreno! Binjiramo hano. Ku kirano. Harimo amagufwa, harimo ibintu utamenya. Bakoresha baterekera n'iki n'iki. Katururi. Yesu Kristo. Bishoboka. Do. Hey! Where's that coming from? Biri guturuka. Hey, Wilkie. What? Wiki. What? Rebe. Go. What are you talking about? Ufite kugenda uravuga ibiki? To go. This place is not safe for me. Hano hantu ntabwo harinzwe kuri wowe. Moreno. Ntabwo nasiga Sopa na Moreno. Uranyumva? Umukobwa ari kubwira ati vana ugenda uhandikire. Uyu mukobwa ngo nibo baraterekeraga no kubabona bagenda. Abakurambere bahabwaga ariko ngiye nyamara. Kuri bano. Bino birasa nk'amaraso. Yesu Kristo. Yesu ari karihiti. Uzi ko umuntu wese ubonye ikintu gitangaje ahita avuga ngo Yesu. Uriya ni Moreno. Yeah. Kureba dore icyavuyeyo. Dore isura. Kirabanza kiramuterekera, kiramutongera mvuze ngo iki. Umupolisi ahita ahindukira. Atangira kurasa wa mupolisi mugenzi w'umukobwa. Ikigabo kimuhinduye ibitekerezo. Umupolisi w'umugabo uri hano atangira kurasa mugenzi we yarasikiye. Dore icyarashi. We mupfumu mukuru. Sasu. No muri Amerika aba bapfumu we. Come on, man. Mwana ngwino tugende. Bagu, Orija. Umukobwa arabanza aramutongera nawe amukuramo iyo myuka mibi. Mukuramo imyuka mibi yikubita hasi. Harahiye. Hey. Wiki. Wiki tugende. Bamukuyemo imyuka mibi umukobwa nawe aratongera we. Umukobwa utongera gutya bura ntaba afite n'indara mabuno. Indara mabuno ni uburozi ngo umukobwa cyangwa umugore yafataga karaza hehe. Aho hantu uburozi bwitiriwe mu gitondo bakabukura muri ayo mabuno bakabugushyirira mu isombe. Isombe bita igicucu. Iyo sombe uyirya uhita uba ikigoryi.
cyangwa se isombe bita junja. Ubwo bwose ni ubwoko bw'inzaratsi. Uzi ubwoko bw'inzaratsi nzi? Niyo mpamvu ubona ngendera kure amasado. Niki. Ukeneye kwamamaza kuri izi filime uhamagara ku cyiciro gikuru cy'agasobanuye. Bakita Rock Entertainment bari hano. Hari icyabatatse. Wa mupolisi yaje atemagura mugenzi we. Yahindutse. Umukobwa aratongera ibyo atongera. Oya. Yaramurasa. Kivayo. Sasu. Arakijomba. Baraserera bari kunenga urebe. Umukobwa rero nirwanya. Ahita amwica. Abapolisi bagenzi be bose bahinduwe. Urebe. Arahiye. Bari mu nzu y'umurozikazi. Umupfumu. Warubizi. Wiki. Yarabwiye ati wa mukobwa warubizi bibera hano. Iby'abarozi ba hano n'abapfumu n'iki. Kumbe kugenda. Hafu hari igihambiriye. Nta kintu mubona. Gihambiriye. Wowe. Mama wanjye yarakwishe kugira ngo ncike. Umukobwa niko yavuze. Hari icyo yatunze imbunda. Ngo mama wanjye yarakwishe kugira ngo ncike. Ntabwo yaba ari we. Kureba dodo. Dore isura. Naragusize. Agitoga imbunda gikura y'ibiboko. Dore iboko byacu bimeze nk'ibiyoka. Umukobwa biramuzirika. Iyi gikecuru kazi kiri hano kikiroza. Dore ukice. Iyo uza kuguma hano wakabaye waramenye inzira zacu za kera. Ndetse wari kubasha no kundwanya. Sibyo? Umukobwa yabaga hano arabasiga. Ariko aratugambaniye wa mukobwa n'umukobwa w'umupolisikazi. Bazana umutwe bazanye amaraso yabo, amaraso yawe n'amaraso yanjye, amaraso yacu. Bafashe umutwe w'uyu mukobwa bamunywesha amaraso. Nyagasani, ibyabaye ntumbaze. Ibyabaye ni ibiki? Umukecuru yafashe umutwe w'undi muntu tubona awushyira ku mutwe w'uriya mukobwa w'umupolisikazi. Uriya mukecuru bakiraho hari uwasohotse azanye umurambo w'umupolisi. Akana kari hano kavuga ngo nyogokuruza arimo indani. Nyogoku byakoze arabaza nde? Wa mukecuru dusize uri kumwe n'umugore. Yego mwana wanjye byakoze. Bivuze ngo wa mukecuru niwe wambaye isura y'uyu mukobwa. Wa mupolisi kazarishwe, cya gikecuru cyari gishaje cyita cyambara umubiri we, buno kigarutse mu kazi. Wa mukecuru rushaje yambaye umubiri w'umupolisi kazi, ubu niwe wigarukiye. Byakoze ubu ngarutse ndaga kumi. Reka nze nge napfumagura ndoge noneho hajye hahira rimwe.